Ofire ya Manywanka Robert Katehangwa ow'emyaka 28 omutura wo mu kyaro kya Izinga omuruka gwa Karwenyi omugombora ya Riyonza abarwo mutuzi murungi kandi nakunde bina byentunguka n'umukristo nasoma bweno rodo mu kyaro tubetuyine nawe twire nawe atine buzubono muritu okurigera hari Victor Tumaramye orishento wo mugenzi nagera ngo amuvugire ari kumugera ngo ayizire kuvuga n'umushija obire nayenda kumuha umubazi bargumka kugira ngo naza kuntera amazi tago mutwaro murete kuno yakegegwa bize membazi ye tuye twavuga tuyiza twikari ya petrol station twastamari petrol station oriya yagumana mutere soma twonka wika atinga muninja tindi ndamida chikitano kandi ikigambi w'umusejogo arugire Karwenyi niko ayizire na katabaniki niko bayizira akatabaniko kandi katugambere barugire Karwenyi aba bwa nyuma yo kwikacegegwa mutawuniye nuko mugenzi na n'umushijo birajwire shweta na nekofira okuzumuroji ya Honest Band Rogers awashanjirwa ferire rero ndijo yaherze kwiruka bambata mu kaja tubori yaho aterekanyize atereka mpampe mbasi yanjize tutaye twika nakani bataho munda nde anko yasiba yo mutere sumate akumutere sumate kwata atubore cyatini batakumariza twiza niza ngara kunde yagarga yacero kumariza kutera Yesu nandize ya kabiri obundo murundi esumutero bajije yagiye ogunatekwa kuba bamunejera maraka bwa nyuma bakamushuke mabazi okubuzoborari tena manyamuntu uri abugana nawe yabari kuba munyaga ka simple shame ubu yamunyaga ninde twitwa amanicana kacegegwa tawon kaso twahinguza itekeri kugira ngo omuntu wena yejo muroji ubanzo muyo information akwereze national ID yeye ohandika information yone rukumkwataho ohandika izina rye hati nkeze sha ubwo muntu afiri hati twatandikire nkanye polisi yanjire kugira cyagamba kandi umurambwe gutwirwa mu kabafahirwa ruri yakegegwa hospital amakuru agagasha kwa Philip Muranziro muri Cegegwa